tutafanya kitu moja. Hii ni milioni moja. Mimi najua timu iko na kanuni zake. Mimi nikiomba chairman toa 800 weka kwa kuona timu ambayo ni ya Murang'a inabeba tena. Actually a great honor for me to be the patron of this team. Timu ino ni kurehe andu a mwena wa Kirimaini hamwe na ni tukuona mashabiki maingi view ta ma Gor Mahia kana AFC. Ni tugwika uria wothe tungika kunyitirira team tondu ni ready ari twa ria Murang'a na njira njega muno. Oho ni twarikanira ati ni tugubanga handu tukurianira na atongoria Mount Kenya region ona twethe resources kana mbeca cia guteithia timu ino tondu ni turona kahinda ga guka Murang'a Seals ni kuhota nginya Gor Mahia. Niguo yo gikombe gia Premier League ya bururi na twiho na ni tukwirutira na ni tukunyitanira wakati muno ya Murang'a Seals iria kiharo kiao kinene gikuria kiharo handu hetagwo Thangathi na ni tui ona area yo riu ni kugia igweta na ni tuguthondeka maundu maria magiriire ma kwagiria area yo guthie maundu-ini ma bara na all the other public amenities. Ingenda muno kinya ciana ciuke andu mare ciana tondu especially game citu cia mucii tondu ni tukwenda ku encourage ona ciana nyingi kuma gicigo gia gatagati ciuke na tucionia ati ni mate gwika undu kega kangiuma gicigo gia gatagati to unyui wa njohi. Chairman, asante sana. Thank you very much. Hii ni zawadi tu kidogo.